ushebe umngani wakho ukuthi umthodwa usukune party umuntu umngane okudusayo una le party habe una umngani umthodwa ubani afunda iBhayibheli ngiyathanda mawutshana wena iBhayibheli kalazi amen yarada men kuyane awukabala iBhayibheli ubani khumbula ukuthi ubani wadusa kwaMnoni hake ukula kule owadusa kwaMnoni umngani wakhe kimngani wakhe his friend umngani wakhe friend yakhe uyena wamdusa yena amla uyena umngani wakhe kimngani wakhe best friend yakhe yamdusa best friend yakhe yamla owathula bangena ukuthi akambathe nodadewakhe ura ayabalele awusaha kusemqoka ukubheka umngani wakho lo othi umngani wakho ukuthi umngani wakho yini noma wena umngani wakhe kubele kushebe ngena kuyikaneti ukuthi yena umngani wakho noma wena umngani wakhe uri wena kimngani wakho ukapa yena umngani wakho ngoba uma engena umngani weqiniso uyokhipha amehlo ubana asemnomngani wanevi kunabantu abaningi namhlanje abalahlekelwa izinto ezinkulu ngenxa yabangani kunabantu ababangaka kashawa namhlanje bayisola ngenxa yabangani kashe bayinyatha kale bakala wabantu ebhathi abanomngani omubi wabalibhadi wabalingani omubi wathi umngani weqiniso kanti umngani wanevi kanti ngiyacabanga-ke mhlawumbe mamthiyalo waba nomngani weqiniso ndatewana ukuthi umama kolothe ucasibeka yena abe namabomba amananzonke mekwela ukufila kula yini bomama manje la bomama ningalithi unikolani yena mina abe mina amen abe umamzanzi ozakuthi usandile ozibokho usandile yabona labantu abakholwa esontweni ukuthi una bangena usuba ekhaya hlabhekani yena utasingano ubaba mabutho mabuthe namhlanje sathi uPawulos sekumkhulu ukuthi una bangena ngoba ukhulele khona ubani ukhole isithi ubheke kamasha lapha obaba Abednego ushela kamashu obaba Wiseman ngomntana wayise ukhona umuntu noseduze kwami nathi ubaba uSlovo uthe shuthi wayihuzwa nakhe namazi komlungu ensothi uSlovo ambiza ngaye bathi uSlovo kweSlovo amen manje uzuguga kuthiwa ubaba uBishop uSlovo yazihamba nenhlanhla enkulu kabi mina sengijoza afike ngimncane umfana ngathi ngifika ngakubaba ukhwela angazi aphuma lingazi nomuntu futhi ngathi ngifika ngapho nophawu lokubaba ukuthi una bangena ngathi ngifika ngakubaba ukhwela nje ngaphalele abanye bathi ukhwela nje ukhwela ukuthi una bangena wabona nawo sisi wami lo wami abona noma lo wami nambona lo wami imedi yami wehlala first page ngilapha ngimbethe kula namaqula aqala sathana amen ngiyala nakubantu abasha ngalokhonana hey mawukuthazama babona losisi babona yana ngitronda abantu itronda ngela ntukumlomo itronda ngempela itronda ukuthola bangena lentombazane iyasebenza ishama hit ukuthola bangena hawu ayincane sisi manje phela
ufana nawe le usote echibini phela angiguli mina mina ngasonda futhi usota pamba usota besote mali yosisiwe cha phela sisi manje nakuthola bana ngoba manje mina ngijena nawe ke funa ukuza namanzi phela angiguli Ejile baba le ntombazane ayivumi kasothandaza kwathandaza yona izogcina la uthembeni ubaba ngoba yeyami ishola tatha ngumuli futhi ngebanga lakithi mina angixakekanga webhuti futhi sekashadi ngikulandele ukuthula abantu manje inkonzo yethu yabona inkonzo namuthi abona ubhuti amanga ukuthula abantu hayi mani hayi sislida igama kulida sislida hayi angazi ngeke ukuthula abantu angitasebenza abantu bagula uthembele isifo kanti akubo khona umama oshaya insimbi kanti kubo kunale mme bamthatha bakubo bamisa nomama ngathi ngiyabona ngathi withi baba uthola abantu yabo uthi nawuzongithandaza wathapalamba nganjalo ngitawuba umasango awu inhliziyo ayithamba lentombazane ngingaba yini ukuthula abantu bagula ngathi ngiyambona esotha entambini ukuthandaza lapha ungathi ufana nebandla ichibi lelo athi umama Midrate umama Midrate hayi uqinisele uyakutheli namabhavu awusiqala kuthiwa 7 wababa wonke ube kwababa ukuthula abantu ngeke ubaba namhlanje ukuthula abantu thula mabana ungena naye baba mathuthu ubaba mathuthu yangibuza uthawu wena ngubaba bani wena undate manje ngangisonke ngixonze ngathi yaphela yababa mathuthu yafunda nje phela mangisengconywana ngimthiyana bona ngiyamathenda imali yana bonke akinajana ngikahle ngoma khona ngishaya isujama ethile ngawuthaya ubona ngobo inhloko ubona nje lesa parliament I remember ngihamba ngemoto le umfana lo sonke phesha yabona inengaphethayo yase-England kanti mangiqhamuka esangweni laphayana bangivulela abantu afaka semishini ngehlika angibambi ibambecue babotayi mangene kuba mathuthu uyangibuka yabona ifasimende le uqambe ubaba bani babukhwela ufula abike phezulu akakuthi ubaba bani ubaba ukhwela aphinda kuthule futhi abisana abheke phezulu abuze kwesithathu naso mawenze njani ngoba ingane nini uyazidela abantu ungabona amadoda lawo bona abaziyo awazi lutho mhlambe ngumthiyana ngasholo phansi babukhwela wabona kudabile manje wathi ubani igama lakho mpapatiso ngathi umfili wathi uba umasango uthelana uzovuka uba bafilipi ukuthule abantu ngathi hawu isibongo sakithi asiphasi asiveli uyazi lento bapostoli bobaba lento mfaniswa kahle angithi ibongo leza ngithi amagama okhokho bethu uyabona mhlambe lesibongo leso isona esibopha into zakho
Isona isidlamini lethu. Angithi abanye uqamba igama lengane yakho khona ingane mama ukhole ekhumbulo ubhekiswe ingane kababugwala umani bazi babugwala waseFredville umatatazela umhlahluka bamasango waqamba ingane yakho umfana uphela wayo wathi ubhekiswe wangakuyibona esontweni namsabhekiswe yafa entabeni manje ingane igama elilandela nalezi bonga amagama okhokho bethu angazi ukukhola wenzeni bathi hayi man uma sangithe kuzibaba Philip ukuthola abangani uma sengifika nomama khola usethi hawu ubani umama igama lakhe babulitya semthanga uFilip walivula iBhayibheli incwadi esezibhedi wathi hawu uFilip ushumela eSamaria kwaphenduka uLidya wathi hawu baqondana ukuthula abantu thula amabele yayibona lento kaNkulunkulu baba ukuthula amabele yes sikubuda siwakhona baba siyakhuluma sithini ngababhongi sivumelani ke mina nje umama lapho sandile umama sandile nkosana unasibongo sakho mama kivula uhlululela malevi mama levi ya amen nika inalo ngawuqala sebona kwaphela ukuthula abantu yes baba bakhala ngesikhathi kusele kabi manje half past 11 there is God to mama umfuthi namanga uqalelisa ukuthula abantu mama kwela ngithembe hey kodwa manje wakhona umonyana la mali nje mama lo afuna umuntu baba ingane oyizele oyiphethe ihlule abona ngayo seshintsha ukuthula abantu awulihle abapostoli uhle nabona kuba hey uwande kanti ngithomela umbutho ngoba baba lana ungabona bangikhombisa izithombe lana umbutho lana lechikile athi sofika kathi ube namhlanje ukuthula baba lesaphilinga yedwa la beplanana lana ephilinga la ukuthula baba anikele umama benamazi bapostoli njengomuntu phela owaba umngane weqiniso bese bomama khwela bese yakuba kanjalo futhi amen